ubuqinisile yini kanti uthi manje uGinendo uthi uGinenda funa abantu mawuthola labantu ngizokunika ipromotion uthole nemali futhi ezinkulu ingane nje bisingasasetheki mayifike kimi ingane yami igxume mangithi mina hayibo kahle leyo ndaba zo promotion ngena ngomsebenzi wakho kuyipromotion fakwa ngokuthi uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho hayi ukuthi wena uthi uzofaka ngoba uhamba uthunywa sorry nomkhuhlane yilokho kongenze ukuthi ke bese lokho edibana noGinenda uyasuka lo mfana mayebuyile ngenilanga siyaqala uthi baba mangacela wena nje umukele izinto ongayinikwa indlela pha amaphoyiseni onganikwa yona singacela nje sicele ngomunye umuntu sifihle ngomunye umuntu ngithi wena unomuntu obabekile ofanele benze lokho ebese hayi ukhona omnye kuthiwa uKhumalo wena ungayibiza ngoKhumalo nala uyokwenza ubhaliswa uGinenda ubhaliswe ngoKhumalo hayi ngawe ungakubale ungakwesabani ngithi lalela la mina ngiyasebenza akungibona angifune ukuthizela ngifuna lutho ngiyasebenza ngizosuka emsebenzini ngihambe nginemali zami uyasuka lo ngenilanga kuthule ngenilanga fona uGinenda athi uGinenda mzilikazi kaMashoba ngibe ngimtshene nje phela ngiqale ukubona lengane lento yayisho la nansi silapha kuGinenda athi uGinenda mzilikazi kaMashoba ninjani niyaphila ngithi mina sorry ushaye wrong number angisiye mina mzilikazi kaMashoba ungakwabani kanti wena ngithi mina ngakwaZungu mina ethi pho uyini nalo no iphoyisa ngithi uzalwa yimi lo athi ha uzalwa uqinisile ngithi uzalwa yimi lo mfana lo bese noma ngushilo kunye ngikhohle ithi ngamenzela bese ngithi mina umtshana ukuthi uzalwa yimi ngishi license le esebuya etraining lapha bekufundwa khona ubuya ngitshena sebuyile ufuna ilicense wenzelwe yimi kwale license a driver ngayo ke mina ngikhokhe imali zalapho ngimenzela ngoba eyingane yami ebese uGinenda ke hayi kulungile ngizoke ngizwe kuwe avala ifoni yahamba ke le ndaba ngoba injena nje ngisho ufonile ngelinye la khona lapha nje sebuya lapha kokuthula ubufakazi ufonile wathi baba manje sisacela ukuthi sidibane endaweni ethile ngifona nginoGinenda la ngicela ukuthi sihlangane lapha ngicela ukuthi baba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ngiyakutshena phela yonke leze yakhudumeza aba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ungahambi futhi nomunye uze wedwa so lokho kwenzeka emva kokuba igama lakho selimenyeziwe vele enkantolo lingakamenyezwa nje uye so emva kuba ethula ubufakazi balokho ayikwethula ubufakazi umfana noma uGinenda ngesikhathi kwethula lo iphoyisa umfana uyena ke lona ke ongitshela ukuthi uthe efonini uthi abantu ababeseduze kwambaze balalela bathi hawu kuthiwa ngize ngedwa ngingasho futhi ukuthi ngiyaphi baqala ke nabanye bathi basopha kumanje ke yikho ethi mina uhamba nobani uthi uhamba unoGinenda ngoba efona nje ngaqala lapho ke ngabaqhelisa endli kimi nje wayena lo mfana ngaqala lapho ke manje ungasondela eduze kwakhe mase ukukhona ngitshena khona manje ke ngifuna ukuya la uGinenda ke uthi ngelanga enye ngilalele la ngizwi uthi uGinenda kwangithatha mina ngahamba ngaya ndawana athile mangilapha ndawana athile wase ngasuke ngiphazamise
wathi uGinenda ngilibale ngicabanga ukuthi wathi kimi mina ungithathi ngifikile kuye ngenza lobo bufakazi kade manje efakaza ngabantu abathi wayenabo uGinenda kule lokhuzana ayisa emantshini afakaza manje bengilalele afakaza wathi umuntu aqale ngayo ukumusha wathi uqale washo ukuthelezi uthe wayenokuThelezi uyamazi ukutheleza angimazi bengifungisa xa bengifungisa bebuzwa lo mmeli wabo lapha athi wayenokuThelezi noMakhubu noMakhubo nawe uyamazi angimazi bese kuba yilele ke ngiyoxolisa lapho bangimbize igama lakhe walisho kodwa ungumsuthu ngobuzwe bakhe manje ke ngase ngibhala uGinenda ngase ngasikuthoba phela yonke into yokufungiswa yenzelwe epolice station kodwa lapha ke engithi laba noma bembuza khona kwasala khona ukuthi besethi abaka lona ke enanizomfungisa ufakazi ngobani nakho ke lapho kusale khona lona ngoba lo ngemzalayo mina phoyisa uZulu uhambisana ngithi uhambisana noGinenda igenge kaGinenda amaphoyisa le ekhomba ukuthi yas wayisayine kwasayinwa umzukwana sikhulu kwasayinwa wonke umuntu wasayina mina ke ngiqonde nalokho mina ngiyazi ukuthi kufanele ngibhekele ngafushuthi ngafaka ngifuna ama fingerprint ami acheckwe ama fingerprint akhona lapha makhona ama fingerprint kule ncwadi ayenza uGinenda sifungisa kuyo ushilo yena isholo yena engabanjwe umuntu ngodlawo lokhuze bengabanjwe umuntu ngodlawo emazambaneni akhe ukushilo wathi nampa ayina kufuneka ke kubonala ama signature aboke bonke la lo nobuthi ngangilethe ufuneka kuvele yena ke lo ikakhulukazi ngeke phela ambhalele ngaphandle ilokho khona umbuze khona lapha bengisafuna ukuthi ngisho khona kubeka nje wakhuluma ngithi ke sengilapha ke manje mina kabange sangibuza yayibona isignature yami engaqathi nibheke nibuke nansi isignature yami loya noma kwaHulumeni ngishenge ngisebenze nabo bafe bekutshene beyibuka ukuthi nansi futhi ID ikhona yayibona nansi ID ikhona bengayengaze nginaka ukuthi ikhona nansi ikhona ngifuna ke le signature ke noma ngathiwa bayi-fortune nohamba nekwezinye kodwa isiqedile ngoba ikhona la yayibona ngithi yiyo le noma sayine Africa ngithi ke manje ngibuyela la engicela ukukubuza nakho ke sonqunywa ke ilanga ke sokuba khona abasola uGinenda uthi akazi next lokho angifuni lokho sikugqibe sikufile uthi uGinenda akazi next ngabantu ababulala uMeyi lafike la angithi nokwafanti ukhishwe incwadi nami ngaziswa yokuthi iqala lemhlaka so idate ngesikhathi okanye itransport ezofika udriver uzofika azokulanda yabona udriver ayizongilanda kuphi lapha engikhona kodwa ke manje umanka mina incwadi yokwaziswa nje nanokuthi kunecala bayovela phambi kwemanje sebevelile batshenwe la sokuyokhulunywa ke manje ukuthi lona ke manje kufuneka umuntu ozokhomba laba enkantolo phela yabakhomba abantu bese kuthiwa uphi uZungu bese ngibizwa bese ngibakhona bese bethi ke yini ongasitshena yona ngala bese ngisho ke mina ukuthi lo nalo ngimazi kanje nalo ngimazi kanje uGinenda ke wabangelwa yena angangazisi kaThumela angifuni lokhu ukuthi athi
athi kimi akhulume into athi kimi uGininda athi ngamtshela ngambeza uthi saba cha akekho umuntu ongapheka umthetho wafanele bona bakhiphe uGininda akhiphe incwadi eza straight udriver ilethe kimi ngibe lapha mzukwana kuqalwa kunabasolwa ngibakhombe mina ukuthi ngoba ngabasho kuye engikubuzayo ke ngithi ngibani wakhomba laba abasolwa lapha enkantolo ubaba uZungu yena ngabe unalo ulwazi nje ngokushona kaMeyiwa khona ulwazi analo nje cha anginalo mfowethu ngadangana nje ngangibuye emsebenzini ngezwe kuthiwa nje ugoalkeeper wethu ngoba phela bevimba yonke indawo bengavimba eclubini ePirates kuphela ngadangana sonke sabuzana nakho ukuthiwa akaze ngazi lutho nokuqala kuze ngaze ngoba lo ndoda nami athi mayifika lo iPoise athi makhulu bese ethi uMeyi ngize ngimbuze ngisingezana indaba ngikhuluma indaba uMeyi athi hayi ukuthi uGininda uthi umuntu okwenza lokho uyoba ukuthi uyothola ipromotion angazi lutho njengokuhamba kwakhe ngangibuye emsebenzini futhi mina ngikhule ngeyiloya umuntu okanje ongakwazi ngakhule ngineyalo angikwazi ukuthi ngithiwa hambile ngisho endaweni yakithi ngisiya umuntu oganga mina nje endaweni yakithi ngoba ngichaza ngalahle inkulumo ngaziwa ngendlela okukhuthala okwenzela umphakathi intenye ethile enkulu khona izinto nje engizenzile yabo ngaziwa ngalokho hayi ngendlela lezi nasemsebenzini futhi ngihamba ngiyosebenza makuphela umsebenzi ngiyekha mase sengilalela ke sesizwile ke mzwana liqalayo sengizwa usikhumbuzo wena lo iPoise ngithi bani nibiza nithini ngoConstable Zungu ngizwe sethula into eyangimangaza eza mangithi yangimangaza sethula into eyangimangaza ubufakazi bakhe hawu kanti umlaleli ngamlali bangibiza bathi nakhu so usikhumbuzo sethula ubufakazi kwangixaka usikhumbuzo kanti obe iPoise nje hlala nami mina akasangihlebeli amagama akhe ubani mephelela sikhumbuzo nje leli usizwe leli kodwa ngingazi ukuthi ngijala ukumbiza ngalo nje kakhulu sikhumbuzo manje ke kwangixaka ukuthi uGininda kanti uthi akamazi umuntu akabaza abantu ababulala uMeyiwa kanti namhlanje usebazi kanjani angithi uyena lona basebenza bobabili noConstable Zungu uGininda ubani ke sethe usepoint elona ukuthi hambe yokhuluma uyokwethula ubufakazi lapha ngoba uthi uGininda akazakwazi futhi kanjani usikhumbuzo eyiPoise esehamba yena bena uGininda bakwazi bobabili lento ngoba phela uGininda usethe hamba uyokwethula ubufakazi kwafika bethula obasimangalisa wabethula ukuthi lo iPoise lela kwaZungu lithi malithi la fonelo nakho ke manje ngiyabuza ke ngibuzela ke manje lapho sokungixaka khona sengibuzela nabo labo abangabasolo ngoba bephathwa uthi lo mfana wami iPoise uthi wabizwa yena wayengekho lapho wabizela le kwathiwa kafike le mayifika le wafika kuthola ukuthi kubhizi ngokunye bafe bathatha laba mayifikela kulama gang akithi ahlala na akufe wathatha isibhamu sakhe wathatha ikhiya zemonto wasala wahanjwa bayoliwa umbuzo wami uthi ke kuye bakwenza yena wabe esebizwa kanjani eyiPoise ngoba phela kushuthi laba baganga ebese bona beganga bese bebiza iPoise lizoba khona la umbuzo wami ke futhi oqondene nokuthi nampa ke laba sokuthiwa yiba benza lokho wenziwe yini pho mase kwenze uGininda mabethi uZungu lo iPoise elethula statement wenziwe yini uGininda ngimukele lokho kanti uGininda akazi wazi mina wenziwe yini ngabe phela uGininda waphumela eceleni wathi ngibani kanti incwadi ebhaliwe eyaya ejajini ukuthi nangu umuntu yoba khona bangibizela bangithola wenziwe yini ke uGininda maye nobufakazi bami
So ngaphandle kwaleli cala lika Mayor asilibeke eceleni lezi insizwe ezilapha nake ezisolwa ngaleli cala uyazazi nje zona cha ngiyabazi ngizothi kulabana ngazi ababili imuphi namuphi ngazi uSibiya umakhelwana wami mfana kaSibiya ngazi lo wakwantanzi lo wakwantanzi uzalwe ekhaya komama ngqo hayi ngesibona uzalwa ngumza wami abazalwa umalume ebengifuna ukuqinisekisa mina ukuthi kahle kahle ubabzungu into akhala ngayo la yini ukhala ngokuthi uGininda kambharisanga istatement lesakhuluma ngaso ukuthi wasibhala noma uphika ukuthi bake bahlangana ikhona kuyikuphi hayi mina ngikhala ngalokho okushiwo uyu uGininda othi wangibhalisa istatement ngeza kuye akulona iqiniso ngikhala ngaye lokho ngikhala ngakho lokho ke mina ukuthi njani ke mangibhalisa istatement akasenzeki ngane ngibe khona ufuna lapho ngizohlunga labantu phela ngihlukanisa ukuthi nampa abakanje nampa abakanje ngoba uyabona njengoba bebalwa belapha behlela laba kunye nje lo yiphoyisa Constable Zulu ufike bese efike ukugcina wathi uthunywe uGininda ukuthi uzothi angana mazofana ngimemeze lo muntu ukhona lapho ukhona lapho wathi kimi namfana webaba ngithunywe uGininda uthi angizofuna uyayazi intombi ambona lokuthiwa ngituli ngituli khona igama ke lela abalishoyo ke linye lakhe bafisa okuhle khona ke unkani wazosho njalo kimi wathi uyayazi intombi kaNkani ngambuza ukuthi mina ngoba mina ngeke nganje ngidlule kulelo zinga lelo lokwazi abantu abancane nentombi zabo wazobuza kimi into ebucayi kwayena ngahlangana naye hamba nawo lo ntombi ngeke ngimkhombe ngayibonela insizwa nje ngeke ngisho futhi ukuthi intombi yakhe balo ntombi kangiyazi kwayena kangimazi ngoba ungibuza nje bathi hayi manje ubaba uthi uGininda uthiwa lapha fela khona Mayor imali bayinikeza intombi ngithi mina angiyazi nalo ntombi kwayena kangimazi ngaze ngamkhuza ke lapha ngaze ngamkhuza khona ukuthi ngisacela unciphisa ukuzala ngoba awuzile ngoba uzoxoxa nami ngento yosiko uzoxoxa ngento kaMayor njalo nje okugcina usawukhumbula unyaka la uGininda afike khona la eNewcastle ahamba nomlungu ukuthi bekuyimuphi unyaka angisawukhumbuli kahle kodwa unyaka kuyoba kubo 2023 2021 ngoba nami nganginakele ngibuka phela lokhu kuthiwa uyangifuna ngekathi kade kufona bese kuyilesi sikhathi esekhulumile ngawe enkantolo noma bengakakhulumi wayengakakhulumi wayengakakhulumi so njengoba esekhulumile ngawe enkantolo ikuphi ubabzungu afisa ukuthi kwenzeke mfuna kwenza mina akukho bengizokhipha nje lento angenza yona azothi kimi imina engaziyo uyafuna noke enkantolo kodwa maye ngakubiza nje athi okay ke woza ke enkantolo uzoyikhulumela ungayi sefuna ukungiveza kubantu ungaya khona lapha kuye kanti yena usemubi kimi ungiyekile phela ngizothi ngisafunana abaphana necala ufakaziwe kwedlula ungiyekile esikhundleni sokuthi angibize wangiyeka wayengiyekeleni ukungibiza wawuzoya eqaleni ngangizoya mayithumela incwadi umthetho phela ngangizolandela nami umthetho ukuthi umthetho akekho umuntu ongapheka umthetho ngangizoya ngoba kwakuzophuma nencwadi ngoba ngisho nje ngithi incwadi akekho umuntu obizwayo ngoba ngisho lencwadi yokubiza ukuthi umuntu umbiza ngencwadi fanele ayivezeke uGininda lezi incwadi funeka ayiveze nanokuthi ke angazi ke noma nanoba ngisho ukuthi ngabantu umthetho ukuthi kufanele noGininda mina azongenza nje uPopayi wakhe angenza ukuthi mina uzongisa ngaphandle ngoba nami nginomzi nginezingane nginani nonke uzongisa u right nasho njalo kimi ukuthi uzongisa ngaphandle ngani ngoba efuna ukuthi ngivume konye ngivulele konye kuphela khona imali ebekiwe lapha engayazi mina vese impilo yami angisakwazi vese
uginini ukumbuka nokumbheka ngoba impilo yami vese seyithathile ngoba nongangivelela namhlanje nje yoba ngila angisho ukuthi ngiqala namhlanje ngiyasho ukuthi noma ngalahlekelwa impilo yami manje yoba kugininda nephoyisa engilizalayo Constable Zulu noma ngenzakala ini yibo ngoba uthi kimi ugininda sewaze ngabaleka kushuthi phela ngabalekela yena nampe ngihleli nabo kushuthi ngibalekele laba bantu akwazi ubaleka lapho ohlala khona angibalekele mina ngakhipha unkosikazi omunye ngamakhela umuzi futhi lokho mabe kufuna ngokuthi ngingaziki ngoba nina nikhona nje ngiyabuthatha into ethi ngiyanicela ngihambe nani ngiyocela amaphoyisa ngiyocela lapha enkantolo afike nje ngithi ngiletheni ake bengivulele ukuthi uzungu sokukhulunywa ngokomndeni lapha seyihambe mina ngiyaqala uhambe enkantolo loba ngenganya zingihamba qale manje basengaka usuku uyahamba ngodaba lomndeni ngihamba ngeundaba lomndeni wasekhaya endlini omndeni owodwa uyabona nje uGinindo bethi ngabaleka ngisho abanye abaphathi besiteshi ebebeza lapha ekhaya nanka amaphoyisa ayabona ngize ngihamba police station nje ngokomndeni walapha ngahamba ngothetha amacala njalo ngize namanje nje sho ngase kade lokho ngiye enkantolo